say what artists are do mo adwuma to YouTube mo hwe omo nti ase na omo na nya adwuma enti ne say Nyankopon boa wo benya fame a what the month for serve e adwuma na wo ye na wo de ehu nhira de e de amount chairman nso obia so adenti na fe de wo so wo nya adwuma ni bi ma obia YouTuber asema me kan dey like in the general one views na those days unim cars na eja ko use but that movie no kan lewe on do me why dey odru enti say ba ko so o ma no ho kwan ma ye mfa ono no nya na stars for nsa nya den samba ma ono so ho nto ne kakra e de eja ko ho yi stars be be ye dey e bae that waboa artist bi enu ho da because me no me wana mboa won't me Opoku Racing to le wen ho ne mpaboa ho debi insult kra how can you compare Opoku Racing to le wen Opoku ni chicheku for difference here ewo chicheku e wo nanim che Opoku bebre ohun na se ne bufu amfa no Opoku e makola na omo me nche kwansa na obi sha like ya bisa omo nyina chicheku omo nyina omo ye me nkola omo nyina obi enu amfa me nsem chicheku ne ko share set so 3 good months me na me impose sad ne here e ma kase ne ho sere ultra 156 atanu waba doctor like you debi ne ba no omo ye mi say bullshit artist or this argument team ya onim nyansa so Ghana any gisem aba ama Lemfi say download the end back with Lemfi or download the app we be mouse free me be show mu just go to Play Store and say iOS na ko download do we are signing up or signing up na send the link in the command dofu bi omo abrochira onim omo a omo use Lemfi fan send this no omo ya catch omo say omo use Pauline promo code POLE no fan signing up but the why into the Lemfi say be so many say what the link am wadofo say omo signing up to Lemfi into no so wadofo no send this can be a bro $100 £100 €100 Lemfi say obema 100 Ghana cedis instant ai ote kwent nipa ne send this size can brewa unya alert a obeti wani na second alert so to aso na say 100 Ghana cedis no aba Lemfi pen betimi aye wadoye say enti catch wadofo na e catch wadofo na catch wadofo biem say Lemfi aba enti omo download the Lemfi na enjoy ya mo bibi akwa ba eba Polino multimedia say afi na o hwe ya na wa subscribe send ye dituma unsa ebetimi aka no straight enne wo patase ye ba ye director ba ko e wedding director Asarbidi Akon wedding ena ma ba bi hia director Sampawa ena me say o say me hia ne de o say me ne twetwe enkomo aba kuma ma hu say ensem bebrebe e pop up nti e o say me tweben no mon ka me ho na men we kan no na yendi nkomo director me mo akwa ba eba Polino multimedia Joseph passport eti share achu yango share achu eze wo share wo ye adwuma wan oh Kumasi Kumasi ni Accra ba Accra de men o mu anu akoye adwuma Accra like say the Kumasi ni o mu eze YouTube la adwuma na kwose ekoyi pa ekoyi pa me ka say ekoyi o so tell say ekoyi me de me say ebi so say nkoyi well okay won say YouTube content no obi ane kwan afa so create ni dey you understand ha nti no ebia bebia me nam no na me mu ne say koyi dey ebia na obi o ha no hu sa kwan no you understand na seni asi YouTube no ntwani mutwa mo one take ise mo jare sa na ma me correct sa one take na say dey e wa ha I won say ye wo comedy see dey e wo ho at first no comedy start here bebre say all the first comedies no especially Mr Bean and as bia Charlie Chaplin all the more comedies no e compare those time na movies omo ya na difference here dey because you could see say their comedies no it's not well shoot yeah the thing you say comedy is comedy but so Van Damme movies me Commando money those kind of movies now I mean Hollywood movies now those days no movie now as compared to some comedies no the difference near there it's the same thing across Ghana this Dr. Like and say ebi achichiku ana chinchine twan mo ekofa one take na so odi twa one take a comedy Dr. Like obi anim say we comedian right now there we comedian and see like shortcut o create no it's different from say mutual movie angasa so what you say nti ebi an ne de nti ebi ka say ebi twa one take a yes I feel ne de no and I mean so say because my true story my true script na me twa movie and also different the mindset am the twa movie no is different from mindset am the twa comedies what na wo kuma uduma achi any first no was the was ka say ekoyi no and any first ekoyi ma
The himfana na ekoyi ma pa. Oh, I want say first no. Na this time but then time make say this time no say sisi an wo ya so one city na onya ekura unim undan obi a okay I want say that is say unya one city so unya 100 million o bibia unim ade but first no so you betwa movie no e be ma producers marketers amamaye and who call us marketer na just movie ni entoy a unya no abede because uni shop ni bi na wakoton okay unti market okay so mo no mo ya ma nti betimi be 1 month na bia movie ni kura woni nyede enhu sika I told about Makona, as returns inquiry, at the amount of moving for the coin, or Massa, the idea. Is a and my banner saying a moment, very good. And Tinam a yammy. Sometimes they touch an odd, but a chateau, but an idea normal, a moderate because of level now. I wouldn't say, who is a nay come on. Yeah, okay. Director, Nancy, my brother Baku, Kiki. Yeah. So what you much wouldn't on pa. Oh yeah, keke dey na me Ekoda hospital ema ye maame message du mu ekoye na doye ne ade. Okay. Ema for say mu amwa ne ntemema ye maame message du ebe for life so ebe kasa bebebe say yare no na ehihye. Me ne kwamboga nso ekasa kwamboga say kuma udufo no mu nipa mu kura mu sa. Come out the person. Say a small kind of be or no kwamboga na kan say omo ni power kwan be say bia wohia mo a ombo and for so wohia mo and for ani ntukuma odufo so mo say sikasem ana sikasem say wohia mo a wonde waka ne sa general say wohia mo a kuma odufo ommo yo beka say bia oboa enye no kra because me on ya na mta na omo ko platform so say adentina ya na mo twan ma asem ato nipa ansana mo maniska nti sinifo de ade ba ko asabi so obi kan mo asem a bitime gina be aka say movie industry omo contribute as part of Zabia asem ato we and omo ye papa bi boy be friend famous director famous very good okwadiji nkofo bi sika ne sam ma bi sika ne sa nyema bebre na echi no 2 more central achi wo asem wa me ka Samuel 2013 okay what I say Miracle Films flow bia so bia ntwe bi okodi ni sika na obi ani ho you understand ono oba akro no kokoye na ade na okoji ni sika oba ni sika na say like okoji producer we sika no na yi ni ho so di yo so ye ne o sika na hye no aye chi ni ko to central police station ye titi sika bitwe bi obi o wosini bia ati se bia nipa no oni around obi atwe bi e me de contribute ye e de support o ye brother no you understand say eyi ne beba obi ma mi wu a omoboa asem ne betu we omoboa we enti no me mitimi ka say enti say sisi na adwen wo ho so mitimi say ade enti no mo fa sa adwen kro na sisi na asem ntu obi a no mo nyigi say sika no no mo mfa mbi odi bibi ema industry no to say mo twen ma asem ayede aba asem de to omebo ene man ka na mboa oropa obi nka say mitie ne ya oda fie be o meji sika to acha say enti mo obi nye say o yare o meji sika de ayede e de abo no ana so obi nka say bia ne ho akwa hohiam ya chen ya ese sinifo be bo nti say obi gino ba bi ka say sinifo mo obi oboa later wo kan say e was say mo boa nipa na bla wonya asem sinifo mo directors ene e bia mo guilt na mate no matena se agigi sika bi say enwoma bi a enkoyi e wo sinim ye ma siniko ma agigi sika bi say mo de ye ho adwuma ena make say saade no nko ani ade sinifo nyere endwen ho because at first no na ye wo groups bebre na ye wo directors guild or ye wo crew association ye de e wo ho ye wo producers association ye wo actors association sankofo no na every week they no mutual dues those days no nti asem ba he na go say sika da no makoyi bi to meji kaka no maji kaka da so but nne no because of adwuma na hwetin sa nti na ma sa unity ni nheda anye de eni ho ba eno krampo no asem to a your platform ho a sini ni bia ye de e wo so bi aye de to so obi a contribute yes asem to nko ana enna me ka say enti so obi ka say asem to o mo mfi o mo boa because bra me no nam ho as normal circumstances like everyday life I na live so wa wabusu afie kra no wote wabusu afo kra no so wote ho na say wonya le ya wan na bi pia ka say no be no de na de ama so ukoba wan na be no de na say de ma apart from say bia o ma ne obi afa ma ba sa asem to a nti na ya na penifo ka say we say waduane de ye ndi na mu wasam de be de
Okay. So what you say? And the idea that baby asem to nko ade be bo. First no director first no any need na wo kuma dum no. That time no ana unyeska pa. Oh those days yeska. E chene. Oh bebre. Oh yeah, say me see fie me to car me den a esin na dem a. Me ma me ni bi. Me papa ni bi, me papa kra dey sorry wo. What you say? Nyankopon fa ne kra nya dey. Nsi aka me ne ma me pe ne wasa so we say so. Me no obi abi. Ene me offer. Asa. Enti no say make say those days me nya sika to car because those time no I'm say youngest boy me timi to car I was in me. Oh yeah. As a director me direct. Enye say bia me ye different work bi de ka ho. Me nya adwuma bi ada. Me nya adwuma bi anka direct. Me VSS me ba industry nim. Because me VSS kwa me ba industry nim before answer me VSS. Timi didi omo na ase kakra me the story show kakra na eja me so me de be director. Ansa kwa na chire me be ko university. Me be ko nafti. Yeah. So what you say? Very good. Adwuma na ma yes me nya adwuma bi anka ho bi obi be ka say me nya adwuma bi aka ho bi me boa. Na say na me tu kwan kakra. Yeah. And I me ba na me de goose kakra ye de. E ba ye na me ton ya sa. Me nya adwuma bi anti say ohun say me guta 1 cedi, me guta 2 cedis aye sin na de ama me. So what you say? Very good. And this is near call for me how pow. Oh ha me. That time now ye adwuma be. That time no. E dey move adwuma na me. I call for me. You call for me. You who say mu chase. Very good. And no kwa na sa che say adwuma na adwuma pa. Because that time no kakra na ye no. And you didi hu sa obo say Nigeria phobia ba so better content. Na ma boa me content and name dey dey. Dey akọ. Na ma jikakra. Okay. Me betu fie ni me di kakra. Endu sense no bo say foforo so asa dey. Asaba. You understand? Sanzi. What can you say now when me subscribe na be room. Wo be wura na hwan na wo be share na se ana hwan na de wo e be wura kuma wo da adwuma ni. Okay, o say be ba no. You could see movie producer we na friend Crystal Movies. Me da me ba me kuta me story, me say me beton story no. Me we say me per story tro na there. Okay. And the say 16 17 years boy. And I me try to story na me so me beton. Me go na say and then say na ton story o see. Then say me story na me dey aton je na me so okay me say me join. No me so person join there na commercial films. And I'm going to go papa no kwa na otukwa na okọ US. Kotina ho kakra be samase no buy no be audition. I'm see me near dey no be there. I'm fan to do mochia na me say hia obi a ono so youth a ono so start directing na me dey me ho here dey e bo no bibie na me so near dey e che me 1 year and I'm so be see kwan sakra miracle films na owura na so chiro bibia. Okay papa dey ono ofa dey ana ofa o yo mo na se mi interview unia baba ko Amanda o se wo na obo ano pa Amanda oh yeah on say you Amanda on Facebook I check it was somewhere 2012 and I'm in chat here but I mean who one so in chat here and also no movie but this year akodi akra but I'm nimi wosinim da until 2013 na me year movie bi Yusu Bela Samoa Mama Sewa Achirugu ani starts me kakra na my friend is okay me ko yedwuma bi say me na start say yedwuma no but so she was a very beautiful girl so what I said I'm so no role with my friend artist be so me but because of say they sit in the salon no be there every month so na Bela Samoa ko say sampa wanya na say ni pass me say never be play na so mo sister na here you know yeah but yeah so na akopon pega na say since then I'm trying to ko yi enwuma ba ko me enu ana of nene Saturday friend nene nene friend like nene no so be production bi no so Sam we say me use Amanda let me say papa no mo nkonko adwuma no mo ko say le ko yitwa adwuma na Amanda say dey say be gina field you understand no can say me say that those days in directors no girls in ba e person no doors and it is and I saw them grab you and I will me a real person no me ncha wontro nanti me nam hoi me fanboy okay so me fanboy me hu ni na nanti se me nam wona se me hu oba bi na me ni gine wona se me ne kasa na se wote ase a ana ye bone enye bone but just say don't use what you have to convince someone to love you. That is my slogan. I'm not using what I have to propose to a lady. But say me nam street no se me hu obi na se me ni gine ho nko ade a why won't I I normal and ti say obi kana bonten say yes na directors na sa na mani na yemugu
I saw them crowd cause them obi to makasa na near ejo na street so the question me here no simple there let's say omo banti sa time na na mo so directors ni bi yes ha no na hu say bia actor ana actor bi ne actress bi twempna set so na eboa oh say man some na make am say one share that ntia say you man can vivid say chinchini I was say obi okay ekokope obi o but what I'm trying to say is say obi ebe baby na say obi ani gine ho otimi de ekope no but me ka say me hu say bia artist bi na obi twempna na me hu bi dem so what I say okay you understand and you say nya yon kwa na obi sam say ni pa bebre de ebisa na directors no na we normal thing baby ama na mema obi a sad na de ekoso ana ho de be say sa na mo we mo oh nya say ye ho ba hu obi na say woni gine so betu na kasa sinim na yi producers bi omunya omoyele de ewu actors bi omunya omoyele wo you understand nipa be omunya omoyele de ewu adwuma enti normal normal that be so who say so oni oba ewo adwuma ana say oni oba bazu mami nkuno ore mani pete be na beti me watch mati ko na me na so de na natural ho ore ko Data yan to aso se me hu ni se adwuma mu nso se woni obi wa adwuma mu na ne twempna emoa oh men ka say wo wakola ye adwuma woni nko de ti but what I'm trying to say e bia oba bi be bitimi kohia ne do odo de bra aso de obi bitimi kohia ne do sina we obi bitimi kohia ne do ezuza kobra na me de me ne opa na me no mienu a slide pop pass what them person me tell baby obi timi se ado de miracle ka sem bi what them say papa no nim answer papa those days somewhere 2009 or 2010 no ye meeting our prisons wo and obai na me say na sansem say ya de security around yeah satan afi na nko fa satika ka sansem no radio so na obai na o say me ka sem bi wo ha se me crew members am na o mu ye adwuma obi de epe etatawa be ka kire me se npa ko meyi na di what you say se star bi e pa set no so na so ka se mame ne won anyes bibi ansana ana say like o mame ne wanya obetetewa be ka kire me se npa kro no me mfa ne set su bio obi o me hu bia di adwuma no etatawa so be so no ye bibi a be ka kire me se npa kro no be ni kam de ne be dem ni be fa so na mom se nipa ne ba na se wo hwe na se woni gi ne ho a obetima yere ate ase ama no if you say esunu ba bia obi a yere esia ne do obitimi hye nde wo school aso we dem wedding ase eyi ase ba bibia but any right way ne so e pa what you say and they legalize it say tete no na obi ka bibi obi slide pop lepo beba so what you say esunu bi obi a hye ne do on se director di ntie ma me kasa ne se ekowie se se ladies no mo pa mo directors mo pa mo ma peni a role no kra mo nsan fa mo play me nye bi da na me nye bi nso da ba se e wo ho sa me mate ba me hu director bi o yes ad ne da o ye ne kwa na me ka cho me hu bi da me nye bi da ona me nka se bi me ndeti obi wo industry ni mu da no e ho na odeti me ntimi discuss minimum no unimo ba minimum no bu money ni pa kwa wapie kura kwa ware kura da woni sinim bi o na se woni sinim bi mbia obetima boni di oh enwu hia na bia na nukunu aseme na okay o se bia na date acha youth age kura sam na mo vie be 22 23 ere kura na nse da kura dating ni na ba say ni pa ni se akwa ware aware at least okuta nukunu ne family kama so do I have to disclose say bia ni pass message dem meeting yes okay ma sa no so betimi je bia ka so woni obi ade tipin but won timi disclose say bia yemi ana won dem person jo na so ono nko na what dating wo industry unditi
password okay there. I say we need be na person beka. Me net obi ada. Ba ko pe. Fi say we ya data we so free access. Sa be fi family. Oh, me dey am say me dey tell me na ponte nyesi. Na ponte. Na dey ntin am pesi ni for ma na dey. Oh, when am say odo connection. It is a connect here fine. And connect here. Almost sini for ma na di ha adwe. Say in dating na nkasa na bi ha. Me no obi an so dan date is and apart from say nipa no pe. Ntin me nim say dia. Say nipa na. Da bi na me sa talk ha me there. Abranti ya me message so ma adwe say dey asa na be kan witi. There bi. Okay. Oh, na me say That you say right now no, you say adwuma no adane akwa akodi YouTube. E dey na wo hwa a mo ya mo as a director mo ya e be boa ma adwuma no akọ different level. Dey metimi aka ina no say. You say you artist a e do mo ya adwuma e to YouTube o mo hwe. Bi ni hwan ne hwan. Omo ni mo me mbo bi e dey. And ne be mo nti sa artist no. So so kire. Omo nti ase na omo na anya adwuma. Because akwai say obi a say me family ni and no more kwakwe be family ni and no yen so won krofo ayi no mo ya adwuma o se ka se go back akosesa o mo na those days ye use o mo mtima nya fame na yen hu obi akora nkasa na hoda ye be sa koyo old because that time no e den uhumi a untimi nkasa me ho enya go na media artist be na right now wa friend say unim say owo YouTube no wo views a wo friend na ono so o ma na onya adwuma oh onim no ho onim no ho me mbo obi adi enti no de me kan na no say omo nyina me nyina enya ba ko say per say industry ni ko akira because obi na can say if you want to go alone and as if you want to go fast go alone but if you want to go far go with someone and yes I understand and I say sebi that chance something e di kodu na yede eja no ho ye more e betiti ho eni nti na yede ejina enti say ne e bia yakopon aboa wo onya fame no because fame na fiti na benya fame no nkrofo bi boa wo na obenya nti wonya eye 7 na wo de be serve nkrofo ama obia se bi obia o ye adwuma ni be de na etima ye de agi you understand ba se bia so because me de me nkonko adwuma ni bi ma obia me shifie ni ma ye me de me squad bi ho me squad bi ho me squad bi ho me mfa obia ho se nipa na comedy na ho say ye wo directors ni bi ho ha ye wo asem bi ho ha etimi because me jenwe me field ni say betima peki obi a onye adwuma onye sibe edna be ru adwuma a chire na ma within be 1 month 2 months if akon ba be good obe act what you say metimi so aye ama sabi yakopon tumi ode ama me no me nso metimi aye ama sani pakon ba be nya film eno nso ye me nso me dey but enye director bia na etimi build character man be nya film enti say san nkofo no ye classify omo say omo de omo ngina nchen na ye nya adwuma anya dey e ma artist bi anya film nti ma ne nkonko ye adwuma mana o ma koma ye dey ade no ade artist ne artist director no yeah any side producer no yeah but what you say enti no say yakopon boa wo na say wo be nya film a yakopon on feature no the film ama wo what the month for serve e adwuma na wo ye na wo de ehu nhira ye dey e de amount chairman nso obi a so adwuma no so be no so betwa wo ka so ade enti na fe de wo so wo nya adwuma no bi ma obi a but what you say so as when you start those days kuma with time na wo stars ni bi wo ha omo choose say apart from side producer we anyway we obi bia na me fie no nti that na delay so at least we director we be ko o de be ma no we be ko on fa ma no e be ko na sabe bi si de o de man no so e be ko e wo mu a wo say wonya ba ko no wa de no wa ye so how can that person become relevant in industry what you say yes unchempo untimi unya enije kra mfa anye de emfa anye adwuma no enso no na say adwuma kro na yemu bi etimi de bi toka etimi de bi to asase ba na obi nso mu a na ase popopopo no oh yehu sa nkofo ni bi say na em ya what you say enti no media ne no mas me bia me gina bia meka artist ne nti ase ne anya adwuma what you say directors no more talent o yes omo ye good o I say adwuma on akwese driving movie making akwese driving the moment I was driving more no na win experience but so unim car twi na say ujai car no to ho a say bia be 2 months and I say bia be 2 years untwi car da ukoso car mu I say afina and sound na bia be 2 days bi on side akokwa so say na adwuma no tie you say no o person o che say we in the camp no eno na ha oh yeah adwuma no yeah me am gina hey
me won krofo a me frɛ from ene ya o me ba ma koye adwuma bo so me so a me tie me kakra na yede ba me nua bi nso e ana hu ne me che wono adwuma na ye ne se de obehu ne se nde oda fom no o kine bi obesori o say directors be buy ba duru ba bi ne kejetia na me nkom di na me bo inshallah anya go na me di sure so what I say enso na ye ompanimfo Jones mu ne hwan mu omu nyina obia ba ye den ekọ James Abuaji Jackson we obia din ye den e buy ba me so na me ye den so be gina so that time no mu mpe obia movie I say magic season yakopon de ma wa na de ayede o de ama it is say director ye can in movie industry no for your fan say yamla Kumawood no mo de aba YouTube no o hwa artist be partner right now gina na so oh YouTube yeah YouTube there one mo gina so said like ene gina so oh yeah like ene gina so YouTuber as ma make ene like ene gina so one views so unya na de no na unya na de ne adwuma oh me de o ma obeye bi ma me okay what you say na me ka say obetima be ye bi am but ebia na onya ebi nye de e ma obi okay you understand oh yeah me de o ma na say kura me no adwuma anje be de say bia ni say nipa ko no fa the right channel ana me che say ebia on fa right channel na me pese adwuma no ye mbie adwuma ni na adwuma because say industry na ewo mu no enye small thing no industry a etimi ma otimi si abunsan yeah bit talkers nyina we na those days unim kasa na eja ko yusu le when unim kasa le wi abe yusu a ne say wa relax ya obi ni school team e adwuma na team man sa foundation but that movie no kala we on do be why dey odru I'm being honest with you eja ko fie na say mo ko ni fie ho na dey mu dey ko che say e adwuma sa na ni fie no o si nye no yeah we see a check me tell what to sa plot na check la 2009 2010 mo baby yeah you understand this adwuma na nya nti nkofo betimi benefit free mu za happy e adwuma papa but the strategies ni say omumwa producers and directors no na enyina yenya adwuma nya de embom na adwuma ni go because ko Nigeria obi aye adwuma Nigeria obi aye adwuma provided say nipa no benya ni sika de aye de e de ama no ko a oba be adwuma na aye de okay nti data munni ekuo bia mo betimi asolve that problem no ama adwuma na koso I say industry no yenu ma ye ka wo no ado so chen yenu ma you bold mutimi kasa what you say me mitiwe me nsuro bia David industry me nsuro bia industry no mo da bi yankopon pe na me da nsuro no enne ka che me say oh me frɛ adwuma onye de omba o chena obi fufuro be de be ba me friend deny de adwuma you understand but the makers in your unity yen kan bom na yen adwuma na mo obia so because the more adwuma no ye adwuma no ko enim na adwuma no so ye de ebie ye nya more stars yeah because ya build more stars e ba ko artist ba ko pese na e be fa no so they build stars and say ba ko so o ma no ho kwan ma ye mfa ono no nya na stars fo nsa nya den samba ma ono so ho nto ne kakra tibia e depend on one person ba yin sanity e de ja ko ho e stars bebre ye re e bae le we ho eyiyi we bebre kokuma enu so ba yin nyanko ntine obia so ba obia makwan ma obia ye de e ya adwuma e ma adwuma ne de e ko so what you say unity no na any unity no unity any ho kra right now me no ga say the unity ni no nti wo so obia ye adwuma individual me say me na mana se me konya me one city bia na ma frɛ characters na makoye me de tum ye be hwɛ ya nhwɛ so ana maboka o ma na masa kobra na masa ko piska ka na masa da betwa ebi wo ma menya misika no ebi wo ma menya de menya data waboa artist bi enu ho da me ana say waboa obi amana yi wa no because me know me wana mboa mahibi but ma forget it artist no de so gina na so bebre e wo industry no bi no ana o member obi edi but ono wo hwɛ me onim ne ho yeah I'm not going to disclose anyone but o hwɛ me onim ne ho artist bi of family say obi o ha obae me na me che no how a ne comedy no be ne kra onyesi but okonya ba bi hye pejai ohun so why big what you say and wo frɛ na o mama kra o nti bebre medility obi na me say phone so dirity artist bebre medility o numbers because me phone na say o ma dia o number na ehun nya o de e o me phone oh yeah
bebree so as we dey me pese me bo obi din amana na sabi me bo obi din dey but sa artist onim no one day obe come across this interview and he will know himself say oh this punches is going directly to me you understand o friend na on fa mampo obeka so olubedi ko all right yeah my dear recently about 2 months ago we share na obe adwuma no baako and I'm so I was saying nkona yento aso se be ya story no bitimi ayi o so that time eba na me kwa akra and also okay ne ye fan Friday we try flight no from Kumasi to Accra no me say you return Friday early in the morning thinking say nka e bitimi ayi de I will do the rest I don't hear that very good fast bye let me we na me ne boss we Kent yeah very good I was say me rush na me say de say ba Kumasi ono kura kwa me fa so me du Kumasi kura wanye de me hu say enne kura no wo mitimi kakakra so what you say very good na me du Kumasi me practice ni friend amba yeah na me share no so nka obenya remorse aka say bi o director oh me sorry and I say wanye hu so big you understand this anypa no so chine bi bia BBC na say bia bibi kosi o meka so sampa wanye de Anthony Boas you understand oh maybe there sometimes me wakoma and I'm say wa botre but bia makoma beba no obeka say bia ni kwan say nka ye de eba bia ni say ni suban ye de esisi say nipa we so chine bi oba bibi na say bia me bofu a obi jonjo ban ye on tia say na say sampa wo so nka onya botre but o ma me wasting for time ani me sika e de ye locations ni say na ma no efe obi wo ha no enye me nkwa ye kwa adwuma say enye wo nkwa na kwa ye oni pa bebre ne kwa adwuma obi wo ha enne nko be friends o me adwuma but oso wo be kwa director sampa wa adwuma better the on say those time me metete nsem bi say mu directors no first artist no kro jan na so kra mu treat ni ye e wo dey in treat ni ye ni sika semo ana say ni dia na like or ba mu treat ni ye say mu mo treat no obenya di or start here obenya di na afi na mo so no so enne Yesu omo mbu Yesu enne o metima bodi bio na bi mi so asem omo mbu Yesu Kristo enne o metima bodi bio password bi say o ma me first no boy no metima bodi bio best le that are to answer meba enne o metima bodi Yesu bio very good there is time for everything what you say first me nua me na mi so ayede because I say enne omunya yi kro mo twen ma me ba ansa na mitimi hye date say apart from sad date we me ye adwuma o me twen ma ba na say me kwa bia mo chi sikara na kwakọ yede akutua ansa na o ma yede o ma ye yi sa emre the sad time no o ba na bia ne ma nko yi obi abe ye o de ope ba so benya pick na say ogina so a de na ye de ye ntimi fa nye de ye mfa nye ba de o so hia e usika se nipa ne for na say wan tua o ka na obeka say wonye de onko and there you have every right to say no without money I won't work but aside sika no as I can say oh me ba no mo ye mi say bullshit at least obeka o this argument team ya onim nyansa at least obeka say me this car to nchen na me no wa personal onim nyansa and be honest at least bi obeye sa organ ha bia na say onim nyansa and so e bia o de bia 100 million to say o me ye adwuma no nso bia na amount kura o gine endusa na o say because of one wo problem to onye o yes I onim nyansa because also who say baby ogina no you won't be there forever okay net ne kan o say we won't be here forever what you say sa na nyum no verse na e angles bebre it could be say be wu akọ it could be say position be ekuta o say presidency obi aba na o there no you won't be there forever and I want to better tell you very good anti position na wanya wenne no for save now de ye wo de ne kọ ne jedin Kwame Nkrumah ba obeye ne de okọ atame so obeye ne de na hando obeye ne de ye papa Mahama onso ye ne de obekọ npa fro so beye de ebeba ye na jiw sika na ye de ne kọ because sika na de wakọ bobra o ende no kre wo da fia se sika na ne de chesi o ne mfa se sika na nye de enchesi o biem minimatives beble ye ne obi enu wa recognize o mo kra se o kọ from so mama ye adwuma industry ya na ye beef sense mi ya na man yes you what is those days artists akese ni o that we me nya adwuma da che artists bi e ma directors bi ho kire o mo pa
Me ni nyadwuma. There's artist be no. Me hu artist. Me dey me mo obi adi, but sen dey dey a artist me say o hwa woni mo ho. Say me menya obone e ne kwa na me ka. Ana wona me say ah nti wo hwe na say wo say o ampo sa asem we me ye pa o. That question me musa wa e bia be ha. Why you director enei director J e de Opoku Bilson. Etoto Kwadun Kansalevin. Why director wo be sa? Why? What the one is doing? Chance uncle. One I got that. Jones Ajimane cancer. I'm papa no but okay cross so yana. Oh, I don't know what the other what can now is be a do share be a yes, so do share Polino multimedia be a why director asem twem why director ntina me bisa asa question. But the Opoku to le wen ho. Yeah. Wan fa kwaku no. Wan fa jake apia wan fa yi antore. Na Opoku Bilson acting mo na say film mu na waka. One day say maybe Opoku Bilson mo dey say Opoku dey oyi film ma is kasem. Say film na say o dey won timi for Opoku Bilson to le wen ho ne mpaboa ho. Debi asem na okay. Insult kura. Ebi na Jones wo carry di agro. Won so one le wen was ade no. Ebi na odidi agro. Now how can you compare Opoku Bilson to le wen? Le wen. Na Opoku no one checheku kura difference say difference o. Nche be director. Opoku ni checheku kura difference here dey. Ewo. What's the difference? Checheku e wo danim che Opoku bebre. I'm being honest. Ohun na se ni bufu amemfa no. Opoku e makola na omo wo me nche kwansa na obi sha like. Ya bisa omo nyina checheku omo nyina omo ye menkola. Omo nyina obi enu wa amfa mensem. You understand? Checheku me dey no ko share set so 3 good months. Me and me impose sad near there. Man, you see, can see, in the horse. You see, we try 156. That was our series. 1,000 cents. We try 156. So I say, it's a no. You are gonna be poor. Those days, and your production get well. Yeah. Which are 156. How do I credit? And yes, why am I calling it? Say, on say, or Basset and so. Obi de ne breme Pozo guy boy director or Pozo and so buy no say director makro me de ne brewu not na adwuma ana odi card number me set ba ko bi so na me ye Zangura movie fe Zangura de na Calibos mo ro Jordan mo she say yeah so buy na me so nice one ntimi hu no nje kwa adwuma fo na mo say de say buy so buy no obre no ho ase wo set no so obuade checheku obuade no ofa ha omu onye say designer at once with the omachi no or act as PA. Tell me me hwe ni no more that now ma ko no waba doctor like you. Debi. No ma like you. Enti that akora dey also money twebe na me su o me twebe. Enti me shana man one scene one keke nye keke awowo keke happy man kese bi man kese yeah US yeah ma on one simple na said akra nsi ye rule no no this set into 2 weeks so na mka say no rule no sin the message no tim dire ti say sin the cry dey feel na kan say onko boss akola anye de emra na me man diska no kwa ho no ko boy nti na ye ko say e shift you try something for the area na ko twa something for the nti 2 weeks so na ye ko something for no to nim say on twa bi nti twa one sin na mka say no me cancel no ti bi na mka say on diska nko unit ho nye de emra me buy na me man bro she share story for here there e ma one ne wo fa bi ne ade ade I had him to da no dia wo fom ti da bi so you see can see to chat 2 weeks bi no na fi akokwa no inside another 1 month here eto aso ye dwuma gidigidi wi na akora na be odi awi so acha say nti nkofo dem so mu di ni ho dan say okoshia ofa ne like na ono so fa ndi ne chi a peja here there e ma okay that I be call project bay and wo wonim right now project bay na wo wonim Polino multimedia fans expect oh project bebre ho ya bebre because ya Bonowa so what you say Bonowa una direct Bonowa okay Bonowa so what you say ya what do you call it oh not guilty yeah any China cry so what I say recently there's our whole bitter life
so no kwa dey start here no Stars TV yeah isu akrobe to mu na here eta obo adwuma gidigidi o nyame ado obo adwuma secret here nyankopon eta yesi mu yi enuro yi adwuma tina mu sasa say the thing is yesi YouTube amu ye kura bi di nuro enuro ne mo de ade ne fe ne o tu ne sese say me ya be fra adwuma na adwuma be koso ne ade say o ko ba bi ne afa ne adwuma ene se nkeye say obi ko ba bi am afa ne adwuma say on say YouTube kura say bi views kura so benya bi wo ko timi obi yo say we ye adwuma ma ne ko me ko otimi gi aduro bre na se ni sa la no say bi ase you believe be there religions so here there also your Buddhism ho occultic ho your Christianity ho Muslims ho traditional so here there until individual and who freely any baby all fall in no join you understand until him fan all join me ana we me nyankopon temase so I just me nyankopon temase ana hu dem bezem ma hu ni nyina so for bia o hwe bia anyim say but nya ha na me advert time o bia so I just say but who share wa won take say o me fa nko bia me bompa ya metim do wa wo ye adwuma be pem family from wo say o free access be wura be pem family wanya spiritual attack bi da so dey anya bi o say up and down ups and down dey bia to da wotimi pagya na wasa ade wasa go for like eno nko na wo me hu ni say eno nko na ade a challenge dey e o ma brabo I say na pen focus we say from here there until hoda eno kro and they would meet me pagya wo mu na side eko but ugusu ye ayele ho ye adwuma na wa bema mbu a won say movie ba kwa side dey asa mo pagya sisi am say acting sa acting ma hu na me sa acting nti minim say and then acting no say the directing no me da for mo a chire me sorry ye no sa no nim acting no so sisi obi anim me say mo afa mo adwun say oni battle mo afa mo adwun say mo we ya no wa sa custom decision na Batman take ye no o catch me ba me fi asa na me say odi nkwasi ase o je say o start here o kila o ye adwuma ya frame me say ase me na okay and then me hu say faso ye dey so and the Batman fa no ho onyama o mo ho fe ba ko mienu ka no ho go ni channel mu a okore nim what I say and then kofo beble a no mo wo me nchen beble na shift akwa kodi Batman ho ene wo mo ye adwuma na mo nso kra o manyanya face here e wa wonte adentira because light and intem so time on no ka so be so we act the same concert no we dey odi and then aboa no and ne onko beg obi ase obi amaye adwuma nye dey e ma no o ma no ho so okọ director actor we powerful okoneni you understand say wa copy Batman na I say wa copy no oh yeah ma copy no man kan mbo so on the starting first we come say wa copy we see eh so say we see because say mo na mutimi mo obi be star ti wa betima your monster because you can't say asem bi o Halloween e da bonta mo ka say bi o run ka da bi o ye ka shena no so wonka what you say ti mi kan asem shena no asem no be ka be give fans the whole world but na if director bi ho da here dey bye and in sa asem no wo so director ko no which na fla ho to wo so which na dey aka bi and then go for be na me konto ko mo say mo ntia say my yenso mi amisi na me twa bi se ni so mo say na me konto ko eta mo aba mu to aso Let final words my Polino multimedia fans no fans na because where they no go so across kakra meet me aka nyina no say mo support your movies no my why go you say mo share Nigeria movies no Ghana for no mo na mo sa share e movies but adenti be say mo adenti na ye numbers ne dey e wo for no dey Nigeria for no dey also yin twani yi amon kan che na mo twani yin twani yi yin twani se ne musipa a wo dey mon kan na ya bie line na dey atu mon kan che e bi twani se ne musipa ya dey musipa na ya dey ama why akra meet me aka na fi wo hwe me na wo follow Stars TV e ho ya mi anga sam YouTuber e say ya adwuma bebre recently the movie adamu ye Bitter Life e koso pa de to hwe me akwakobo no ahwe a very interesting story at least we share we ni be there e be jipa Bitter Life Stars TV adamas mon subscribe to Stars TV na mon share series papa mon share movies papa e wo ho
na waka akyerɛ wabusuani a wabukyire sɛ wonyusu lemfa ɛmfa nsadiska ɛmfa mra Ghana na onyusu Polino as a promo code. Medin no password makra mo mama bye.